reka tuhereze ibiri kusinga yaho amakuru agenshonga omwabazi yogu Studio zitu Mbarara Kamukuzi hamwe na Diana Kwakunda hamwe na Samu wenyini ndi ajuna pleasure ndiaha ahari abureberezi obwa ankore omuruharo omurembo orwambara kandi hariho mukoro ogwa retreat yaba Bishopu abahumwire na nabachakora omurimo gwa Ruhanga hamwe n'abakundwa babo aha omurimbara hariho nana omwebembezi Archbishop owe kanisa ya Anglican omwihangiri ya Uganda the Most Reverend Archbishop Kazimba Mugalu Stephen hamwe n'abakuru abandi kandi no mukoro gwabo wa Bishop aba Western Uganda okugira kimwe Bunyoro Okweherera Toro okugendera kimwe Ankole na Kigezi na nebicweka byona ebya Buregyerwaizooba bwa Uganda eshaheji twayigitwaho Bishopu Sheldon Mwesigwa na ijakuba nagambaho nitwe kandi atushobore omukorogu izoberi ogukugendo misho mpaka ahasande ebikuru ebigurumu tubase kuba ntugendo misho na nokuba nitukumanyisa ebikucheraho turugumzamu n'amakuru gaitu agenshonga ahatayari West twakutangira yabare mnonga mushachi wa makuru wa Tayari West kandi twenda kubasima abo buhereza burungi obumwine kandi no kubasa kwija mukorogu mukuru ntubatwine okuterana kwaba ba bishops n'aba bishops abahumwire buri mwaka ntugera hitwaza omukwezo ku 11 rero tweherera tushoma Bible tugero mburiza tubura abo kubitwe omwaka gona noboriyo nobura oboriyo no hwere mptama kandi wo okwera bo mbwena hatogo n'umwanya murunjo gutukeza wiki yona kandi sande rero tugera omukoro mukuru ogo ntweta buri omwe wena nabasa kwija ba bishops abizera bariyaha nko kwana oshobora nibarga Buregyerwaizooba kandi ntubatwine ba bishops nibargo mu diocese 15 konke cyumushemeye kumanya ba bishop abahumwire ni bingi okukira abariyo nibahereza nangwa nibatudabura nibatuteza muri kashatu abo kuba kanisa ya Uganda ba bishop nibahumura myaka 5 to kurengaho mbwenu no shanga ni bingi abamwe hine ba bishop abaferi wabakazi babo nabo ntubatubinaha then harobo kushanga omukazi we omushija ruho kandi omukazi wakafa nabo nibabaro nabwe echo omukoro twatandikizoberi 2012 nibaza kuba nibararo mu Las Vegas te hotel yokuzana nabwe budget yitu ne ya million maganasha twenda kusima abantu abatukwatire abatukorira umurimo gw'amani nabantu bingi kandi bakozere ikintu cyamani nabwe echo omukorogu ni muhango kandi mukuru ntubashabango mugushabere kandi sandeje mwije mukwatanise nitu Bishopu akabuza kandi omuntu owabutosho mushabi owe kanisa yitu ya Church of Uganda we omukorogu naija agutungamu hati ecyaro kuza gutungamu no kugira ngo ba bishop saba kuba kwija bija n'imigisha baza kutushabera batushabere imigisha kandi kuba rukwija nabo nibaza kugera oko ebibayega twantuboreka amashomero gitu twantuboreka za universities zitu twantuboreka institutions zitu abamwe nibaza kureta mu abana babo nebindi konka abakristayo bitu bo emirundi mingi nitwatanisa nabo batushabira nitwe tubashabira kandi nitwe twaza kweyongera mani masya ombuhereza abo kuba kuturarisibwe nitwe twijura ntuza kwija kandi twina mani masya go kuza kubura kandi kutukuzo mu rutera noru tugire bitwayegayo wabunyoro akushobore byabunyoro wabundi bujya akushobore byabundi bujyo wankaya akushobore hati ni woshaka hato ijo bitwara niwe omba kristayo bawe abandi webare mnonga twine Bishopu kandi nitwenda ngo garuko tushoboreho mukorogu abantu abandi ahizoberi asande tugera okushabana nabandi abakristayo bona ninga ntuguma turutwenka nabo bashaba bonka omumarebere hati omukoro gwa sande no muhango ntweta buri omwenda nangwa no mujeje mukuru twesere president wihangeri kandi ntwesigangu naija mbweno mukorogu twesere abantu bakristayo bona abebyo butegeki abamadini abatine dini buri omwenda naija oyijo hikamukorogo rebe ba bishop 20 mwanya gumwe abo nogera nibarebuka nangwa no bumwe no babantu bemeko mureberezi
nubasa kushanga habaho ba bishopu nka 33 konka atabitwine ticyanku bareba kandi bija niba tusigire imigisha nabwo icyo murebeke ngusande mwija mukwatanise nitwe hariho na kwaya y'abashija 80 uragireberejo babwizwera all saints abashija 80 imwe mu rangwe kanisa bamwe abakazi hati mwije murebe abashija nabo nibeshongora bino muhimbo abo kuba ntwenda abashija nabo bazo mu kanisa nabo bateho mutima akuramya ruhanga no kumukunda abo kuba mu kanisa harimo ibintu birungi byingi kandi birundi mingi nteje abakazi bonka kandi abashija bafero bintu bingi nambwe no mu kanisa ntwegesa nebyamagara nico kurebera ngo abakazi bingi nibahangara kukira abashija so abo kugira ngo nibafero bintu bingi uko babire mu kanisa byo kumanya ruhanga ikigambo cya ruhanga kikwindira umutima gwawe ukatebekana ukatunguka ukagojera ukabaje niyo bare mnonga bishop ntwenda ngo otushoboreho buzo nkabibiro bwasigarayo ecyo kubanza omushomogu tutekateka ngo ba bishop nibija kushemesebwe byo mwoyo byonka ninge byamagara nko kuturiyo tuzanombwire bwo butegeki ebyo nabyo mubyinire ntebekanisa ntushome bintu bingi nambwe no erortaya noza kuba nokwata kigambo cye byentasia entasia yamakagitwe yemerireta entasia ya financial institutions zitwe yemerireta ugutunga za loni ukagenda ukakora ukapakasa kandi nituza kushabera nihanga abo kuba nituzombwire bwo bururu ubwire bwo bururu no bwire bukuru munonga no kuhabura ntuhaburana obundo gwa kugambere byarebero wabo gwa kugambere byarebere hati ni wobundi omuntu otungo buhwezi amgenzi wawe okurigiro kuyakuhabura okora twazemu abo kuba ba bishop abamwe nabe myaka mikuru wali ba bishop we myaka 9 nene hatogo ebyarebere tubikushana nanyo we myaka nkaganisha hata kuhabura rero tubasa kombeka ihangarito ndekanisa ya Kristo yebare mnonga bishop Sheldon Mwesigwa turwaha omuruharo kandi emikoro ekyagendo misho mtebi witu wa Tayari West kandi omurundo gundi ntuza kuja tubatayire tubasegumizamu okuganiraho ebigambo bya ruhanga na no kumanyisa abantu ba ruhanga webare mnonga reka tugaruke omu studio aha Tayari West Diana kwakunda hamwe na Samu wenyini batugumize mu namakuru agenshonga tukirwaha aha kashozi omuruharo